साइड में भी चला गया, दीदी का दुकान में भी चला गया, ऑफिस का काम भी हो गया, डीजल पेट्रोल भी लेकर आ गया। Pai jo rimen lo beta langsung ya pai dia dok. Datang itu lah. Ve tikian asu yaki asine mem tataro susu ani le hemi cable pakhat chungan ting jang om zomtu एक फाइबर का अंदर में तार कितना होता है पूछा है नहीं हुआ है तो नहीं हुआ है एक में नहीं 48 रहता है 48 इसका पूरा अंदर में तो 48 रहता है और इसका अंदर में अलग अलग हो जाता है जिसमें एक इसमें से एक होगा 12 फाइबर 12 4 फाइबर रहता है वही है हम चुंगा हियनिन समली परियत ओमा चुनिन हम चुंगा हेन हो ओम ले ता हम चुंगा हियनिन 12 फाइबर है asin berso som pani om le ti mo nem zomtu lo nem emani chutaro और इसको वो thak thamun कलर टू कलर ज्वाइन मारना है chuanin hei hi alo chatan ni chuan a rong rang om ta hemi chunga hian tiang hrui sin te so a rong chi rang om ta kha rong a rong in ang piang kha zom je langai ti mo a rong in ang le in ang piang kha zom je langai ti mo chun azom dan khutro hei wer pa ngai kan zoma khati ve nok nok khani talo khu khol khuan achunga zu zom ti na nge ai vuak thuang em khumi a thir a zai te khu dar sang le la ai in zom top pi kon mo lam le lam chuan kami a chata kha a zom top thei lo ta mo a chat kha hemi te hian a mor kha chat mor kha an kat ta mo hei kat na ni tro rồi so na kat le don ta na so na kat ta akat huwa mesina so na da le ta ki chu lo in zom to ta khi mo chuan azom huwa khan azom na lai kha o sam taka cha le lo nan khumi khona cover ta ki po ki cha ti le mesina hian ti la ti tek te ni mo chuan ti khan kha a thu fai te na ni tro a ru fai po ki ti suin alcohol mang thap mo ai se ve lang ai fai thi ang dak thang ya semua dar sang bet ni dar sang ti ra in zom le ta chunga sui te khu dar salang ang ka kan me om zia ber a chun mo hemi chunga hian hei hi om ta hemi chunga hian in heng ho yom le ta ki mi sin bera chunga po hian in ki ai sin le ki om chong le ni chu ki nang pon hu thong a tro ko le a pai thin kha ka ta rin ai thua tu kan ni chu ma chu taka sin ber chu zom khani ta tro एक बात याद आया था वीडियो बना रहा है तो नहीं बोला यार भूल गया उस दिन ना इतना मेहनत कर रहा और रानू को थोड़ा सा पूछ लेता क्या करना चाहिए कि दीवार को elai a khol ber chu ni me chu tro usah